V primerjavi s 508 stoji na enaki platformi, je v dolžino daljši in ponuja več prostornosti, pa je njegova konfekcijska številka vseeno manjša. Med limuzino 508 in križanca 3008 se je vrinil 408. Ni pa posebna zgolj njegova velikostna oznaka, zanimiva je tudi oblika. Because we want to propose a new silhouette for a new expectation of some customers who didn't find the perfect fit on the market today, and they are looking for something new and original. We want to have a new kind of sedan, to modernize the sedan and to give something bolder. And we did this new concept, this new silhouette that is a sedan DNA, but slightly higher than usual for a sedan, a classical sedan. It's around 5 centimeters higher, as you have the eyes a little bit higher on the road. Gives you the sense to dominate the road, but with a driving position of a sedan, very dynamic, and with a very good road holding, and with this very assertive expression. We make a fastback design inspiration that gives this dynamism and this fluidity to the car, but I said inspiration because compared to a classical fastback, the shutdown of the roof begins after the rear door in order to maintain the headroom for passengers. And it's clearly a new breed of Allure and a new breed of Peugeot. Vsekakor pogumna poteza, predvsem pa dobrodošla, saj vse več znamk za prihodnost po večini pripravlja le še večje ali manjše križance. A 408 ni običajna limuzina. Je nekaj posebnega, tako za Peugeot kot za preostali avtomobilski svet. Francozi pravijo, da je to edini avto v segmentu, ki ponuja drugačno fastback silhueto, obenem pa je od klasičnih limuzin višji približno 5 cm, s čimer zagotavlja dobro počutje in predvsem boljši pregled nad cesto in dogajanjem na njej. Peugeot pa s 408 ne ponuja zgolj drugačno obliko, temveč tudi nadpovprečno varnost. We want for our customer the most safety car and reassuring car also. Then they are very serenity car for our customers. And we have, for example, from the first level, the braking system, emergency braking system, or the lane keeping assist. And we have also in this level, in the GT level, the Drive Assist Plus. It's a combination of cruise control, adaptive cruise control, which adapts your speed if you have a car in front of you, and also maintains the car in the line, in the way. So very secure feeling inside this car. Verjetno si kdo z obliko ne bo takoj na ti, a je po drugi strani potrebno upoštevati, da pri njej ne gre samo za lepotni videz. This car is a very good compromise in terms of CO2 emissions and efficiency. We propose two plug-in hybrids to the range, and also because all detail of the car, in fact, is very work to have the best compromise in terms of aerodynamism. But we have this fastback inspiration design, which brings more dynamism and aerodynamism to the car. And for example, we have a SCX of 0.68 for this car. So we have a good, very good compromise and very good positioning in terms of CO2 emissions. Že poznana priključna hibrida bosta torej dva. Na izbiro bo sistemska moč 225 ali 180 konj. Za voznike, ki pa si z elektriko še niso podali roke,
pa bo edina izbira 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, ki bo ponujal 96 kW. Za prestavljanje bo v vseh različicah skrbel 8-stopenjski samodejni menjalnik, saj pri Peugeotu pravijo, da le ta zagotavlja brezskrbnost in tudi učinkovitost. In kakšne kupce si pri Peugeotu želijo za 408? In fact, it's different profiles of customers. CH owners looking for more roominess, but keeping the same driving sensation. CSUV owners looking for a new experience, a new dynamic experience, and something more modern, more different. Also, the sedan owners looking for modernity, but keeping the length and the status of the car. So they have different profiles, but they have in common that they are looking for something new, modern, and they can express their own personality and their own uniqueness. Če bo 408 ponujal drugačno obliko, je več znanega v notranjosti. Že poznani iCockpit seveda prinaša manjši volanski obroč in poseben pogled na merilnike, pri čemer so ti na novem 10-palčnem, popolnoma prilagodljivem ekranu, ki v najboljši različici GT ponuja tudi 3D tehnologijo. Sredinski, enako velik zaslon je pomaknen malo niže, da bi bil bolj pri roki voznika. Dobrodošle so velike tipke pod zaslonom, saj so popolnoma prilagodljive, voznik pa si preko njih ustvari poljubne bližnjice. 408 zagotavlja nadpovprečno udobje. Če ga za voznika je to dokaj logično, a 408 je radodaren s prostorom in položajem sedenja tudi za potnike na zadnji klopi. In če je v avtu več ljudi, ti seveda potrebujejo odlagalne površine. Tudi tu 408 ne razočara, saj je v prtljažniku 536 litrov uporabne prostornine, ki se jo z laganjem naslonjal zadnjih sedežev poveča na ogromnih 1611 litrov. Prve testne vožnje so potrdile, da 408 ne stavi na športno, ampak uglajeno vožnjo. To ne pomeni, da ne zmore biti hiter in dinamičen, a mu to pač ne pristoji. Lagodna in udobna vožnja je tisto, kar ga dela posebnega in, kot že rečeno, na trenutnem avtomobilskem trgu tudi tako drugačnega.